انا صنصال انايا نقول لكم بكل صراحه، تقبلوها الكلمه ولا ما تقبلوهاش، سيتي رخيص. نقولها لا، سيتي رخيص. صنصال سيتي رخيص، سو ني با كاتبيسي، اي سو ني با مولود معمر، اي سو ني با بن هدوكا. هذا سيتي رخيص وطحان انكور. باسكو تجي نتايا كيش ما شفنا كاتب في حياتنا احنا، النوتور ولا الارتيست، هاو عندنا يدير موديل، سمعت يدير كل حاجه يجي. Premièrement, c'est faux ce qu'il a dit, mais c'est une tête, c'est pas une tête au pouvoir. C'est une tête à tous les Algériens. Une partie de l'Algérie était marocaine. C'est faux déjà, historiquement c'est faux. Alors qu'il y a une partie marocaine qui appartient à l'Algérie et des territoires marocains qui appartiennent à l'Algérie. Déjà en 1810, le tracé était situé à Melouia, encore beaucoup plus, que leur sultan n'a pas pu bouger de fesses pendant 200 ans. Il ne peut pas dépasser ça. Oui, j'y garde. Non seulement ça, il glorifie le Maroc, c'est Mohamed. Non, احنا des choses. اللي عيب هذه هضره ويتملق كما يقولوا بالعربيه. Oui, c'est l'esclave de la maison. Parce que le groupe تاعو في فرنسا lui permet de sortir de la porte تاع le maître. Et le maître dit c'est ma maison, c'est l'esclave. C'est ça qui dit c'est notre maison. Ma maison est belle, dit le maître, et Sansal il dit notre maison est belle, même si parfois يعطوا القش القديم تاع عيب واش قال. وكاين دي جون كاين دي جون qui يعني qui font bon marché de ça, عيب. Parce ils sont dénués de tout sens de la dignité. Le territoire c'est sacré. Notre vie c'était le territoire. كله شبه. Et انا j'étais contre son emprisonnement. انا نهزو ما نعطيش قدر، عطاو له قدر عام وزاد خرج، سي بي كي غاني. ما خرجتوش فرنسا، خرجته الالمان. وانا سافا اريفي اسكو كونسنسوس اوروبيان يكون على الجزائر من خدايم البوفوار. او ليو دو غاني دي جون نولي انا كل يوم نباغاري اي جافونس با سو ليكونومي، ما نافونسيش في الماليه، ما نافونسيش في الانفستيسمون، وما نافونسي حتى في شيء. دونك اسكو فوز افي دي مانتونون لا ليبرتي ديكسبيرونس، كاين ليبرتي ديكسبيرونس، il y a des journalistes de Tebboune. Ouais, avant de répondre à ta question, avec tout le respect que je dois à Sil Arbi, je pense on peut exprimer notre position contre Sansal sans l'insulter. Parce que même pour Tebboune, on reproche. Attendez, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez Sansal parler. S'il a envie de me répondre, mais nous sommes. Non, laisse-moi. خليني من الجeu هذا, s'il vous plaît. Je vous respecte. Si vous avez rencontré à Paris, je vous respecte. ما تهدرش على صنصال، يحب صنصال يهدر معايا. أنا je répète, c'est un طحان رخيص. C'est pas plus simple que ça. Bon, Anna, je quitte le débat. Si vous faites bon marché, si vous faites bon marché du territoire algérien, c'est l'Arbi. Anna, mes positions sont encore plus radicales sur les propos de Sansal. Mais on peut faire sans les insultes. Mais pourquoi vous êtes en train de gardien de l'ordre moral? On est en train de parler en direct. Il y a des gens je viens de région, vous venez de notre région, on nous dit exprimez-vous convenablement ou attends le qualificatif direct. J'ai dit le qualificatif. Pourquoi vous m'imposez un tel c'est une insulte. Je le répète. هذا صنصال. C'est l'Arbi et Karim, s'il vous plaît. اسمح لي خلينا نكمل. S'il a envie de déposer plainte, je lui donne deux adresses, واحدة au Canada واحدة aux États-Unis. Qu'il vient يحب يروح لفرنسا vient. هذا ما يليقش، هذا مش راجل. سي تو. واحد يوصل الهضرة هذه أنا ما نقبلوش. ما شفتش واحد قبل أنا. ما شفتش واحد قبل يقول لو تيريتوار l'ouest de l'Algérie, Zatlaland. Alors là, c'est Mohamed. Non seulement ça, mais on touche pas le royaume تاع parce que on touche au champ. Quand même, هذه ماشي هضره هذه، يطيح عليها الرصاص هذه. Merci, c'est l'Arbi. Je suis d'accord avec toi sur ta position que je partage. Et j'ai l'habitude même, j'ai regardé plusieurs de vos vidéos sur le sujet de la relation Maroc-Algérie et elles sont très très bien. Ce qu'il a dit est condamnable. Anna, j'ai juste fait la remarque. D'accord. Parce que même pour Tebboune, lorsqu'il l'a insulté dans une intervention,
j'ai pris la même position. On se désolidarise de ses propos. Quant à Je ses n'ai pas parlé de positions, son père. Je n'ai pas parlé de son père. تبون oui, c'est pas. معليش s'il vous plaît. S'il vous plaît, si Karim est l'arabe, on passe à notre sujet. Surtout que c'est l'arabe, il est outillé, c'est l'arabe. Je sais, sur le sujet. Si Karim, Là, vous êtes outillé, c'est l'arabe, على بالي. Sur le sujet. شوف لو ماروك هذا على بالي سي العربي راني اكثر منك. اسمح لي شوف لو ماروك اسمح لي راني قبل شي نقريح هذا جو كوني ليطا ماجور شكون اللي خدموا وقبل تسبون هذا جو كوني كيس كي سي باسي ايكوت لو ماروك هذا كما يقولوش ايغويست جو سوي بري انايا نحب لا غير يفروها معاه ونروح انا للحرب. انايا جي فيكو دو انسيدون قاسوني باش يكون في علمك جيتي بيتي je voyais une vieille personne على الحيط حتى مات باسكو ولده عنده ولد واحد قتلوه له في 63 دو دون ما بروبر فامي جاريف دو ليكول جو تروف ما مامون تبكي رايحه باسكو قتلوا لها تسمى تربت على الناس يعني ولد عمها خوها باسكو هي ما يتيمه قتلوه في امقاله اي لوسكي قتلوه داروا له كيما هيك داروا له الكروا وحاشوكم قصوا لهم لي بارتي جينيتو تاعهم فهمتني بس سكي ما بلو سي لا كونتر اتاك تاع سي لا كونتر اتاك سي لا نوي تاع لي كوتو هذيك بردت لي قلبي باسكو هذا الكرويي هنا باش يدير معانا حنا يغاليزي معانا برك هذه بيتيتر منطلقات و فو بوفي با من بيتيتر انت في الربع عندك فاصون دو فار مي انا جو نيم با سو ومش نضدو ميرسي سي العربي ميرسي سي العربي كريم اليزي سيل